Jedna bočica je 200-300 dinara. Wow. Sad ću da se aktiviram. Gde ideš kod kog veterinara? Ne znam gde. Milena se zove veterinarka, a mislim da je tu što radi. Dobar dan svima, košarkaši Partizana MTS nastavljaju takmičenje u ABA ligi. Crno-beli u nedelju od 17 časova dočekuju ekipu CDVite. Danas će sa vama razgovarati. Očekuje nas vrlo važna i teška utakmica sa ekipom CDVite koja je sa velikim ambicijama ušla u ovu sezonu. Dosta su izmenili sastav i važe za jednih od glavnih kandidata, to je glavni su kandidati za osvajanje Jadranske lige. S druge strane, nama je ovo prvo u nizu vrlo važnih utakmica koje nam predstoje i nadam se da ćemo pre svega uz maksimalno zalaganje i punu podršku sa tribina uspešno započeti taj niz. Kao što je Vlada tačno rekao, znači CDVita je pre početka prvenstva slovila za glavnog kandidata za osvajanje Jadranske lige, zbog toga što je možda uz još jedan beogradski klub ušla u takmičenje sa najvećim budžetom, napravila selekciju te vrste od igrača koji su sposobni da odmah daju rezultat, znači popunjena je po svim pozicijama, u svim pozicijama ima najmanje po 2 kvalitetna igrača, uprava kluba ili vlasnici kluba su finansijski moćni, vole košarku i doveli su jednog od najboljih evropskih trenera Maljkovića i ekipa je s takvim ambicijama krenula u prvenstvo. Ovog momenta Maljković više nije trener, međutim svi oni igrači koji su bili na početku prvenstva su tu i radi se o izuzetno kvalitetnom sastavu koji je, kažem još jednom, selekcioniran na način da su to igrači koji mogu da momentalno naprave taj rezultat, znaju se neki njihovi ciljevi. S druge strane, znate da je Partizan krenuo s jednim veoma mladim timom, bez ikakve amnestije od odgovornosti, kad je ideja da se napravi rezultat. Mi imamo isto svoje ambicije i ne damo nikome a priori igrajući ni Euroligu, niti pogotovo u Jadransku ligu neku poziciju da su favoriti. Ako smo svesni neke njihove snage, mislim da će utakmica koja se igra na domaćem terenu biti obeležena pre svega sportskim motivima i da ćemo u jednom sportskom nadmetanju biti bolji protiv rivala koji je zaista kvalitetan i koji možda nije do ovog momenta baš ispoljio puni kvalitet sastava koji ima i nadam se da to neće biti ni sutra, da ćemo uspeti mi da ga limitiramo i nadam se velikoj podršci naših navijača i pobedi. Oporavio se od povrede. Da li Partizanu više ili manje odgovara to što je došlo do... Pa onako iskreno da vam kažem, verovatno su tu postojali određeni problemi i tenzije na relaciji jedan deo igrača i trener i kad dođe do odlaska trenera u takvoj situaciji, prvi efekat je sigurno da su ti igrači za moment maksimalno motivisani da pokažu da ako ima neke krivice uopšte nije do njih. S druge strane, sigurno da situacija da trener takvog kapaciteta i znanja kao što je Maljković nije na klupi je nešto što nama više odgovara. Tako da ima to u ovom momentu i dobrih i loših strana. Sjećam se, ako možete celu rečenicu da... Pa posle vezano za gore. Pozivam publiku da prepozna značaj utakmice, da ispuni Pionir do poslednjeg mesta.
naše nije da se bavimo politikom i mi se bavimo košarkom. Šta ko privatno osjeća mora da se prevaziđe i to ne igramo sa neprijateljima, već sa sportskim rivalima od kojih moramo da budemo na tom nivou, na nivou sportskog nadmetanja bolji i publika nam treba, kao što je do sad uvek znala da podrži ovaj tim, ovaj klub, pre svega, koji nije u lakoj situaciji. Treba nam publika u ovoj veoma važnoj utakmici, ali ne treba nam nikakvo anormalno nemogući glave bilo koga, glavu bilo koga, ali ne treba nam nikakvo neko dodatno opterećenje van košarke. Jeste da se mi ne bavimo politikom, kažem, bavimo se sportom, jeste da politika pravi raznorazne sačekuše i da se ona bavi svima nama, ali bez obzira na to sutra je sportski meč, derbi ove lige i potrebna nam je podrška u tom smislu.